Toi whaatalo whaatu mo wholo whaatu Samoa, whaamalo le ngā lunue, whaamalo le TAUTAI. E le nei teimi o lea fiafi ina ua whaminu te wate ai nei leitu lai lima, e le tautua fo ima le ona ngā lau BLU TV. E awara tātou porokalabi o TAUTAI e ma ASIATA, e le nei aso ngā fua mātanga o fie, io e le sulu mātanga o fie o le la, whaisi ve vela o le nei aso, ia ai o aso ia na tātou mo ai awa ua leva o na ta whai mai tātou o le malulu. Malo le soifua maua, malo le pale, malo le folau i langi mā, Samoa le atunu pele le loto le nganga, ma le wha moe moe, o a mai oe le nei taimi o le afiafi, o a mai fo i le nei aso i kau kau whaoso, ma le usua i ngā luenga mai lava i le tai au, se i au mai le nei taimi o le afiafi, malo le soifua maua, malo Samoa le lava papale le whaingo fie fo i nei vai tau o le soifuanga, ia e mai se ai o lo tātou iai no tanga o le whaamai, ia matulanga whainga tā o le taloka o kā koue le mawhai o na iai sa o lo tonga peo sa iai mua. Ia e peitai, ia e le whaititi ai lo tātou nganga me e malo tātou nganga e fie sufi le anga le leo lo tātou tapa usili le langi. Ia ua ole fo ua mau atu le nava yaso, ua mau atu fo i le weekend, sa fia ngai ei fo i tātou o nisi o kalesia, sa fia ngai masauni ngā lotu, i le whao ngā ina o penga ta whailangi i lungo le Zoom, lungo le Facebook, ma so o lava se au wala o whamatalanga. Ia nisi fo i o e kalesia i le tafa te tele o ni usila maratua fo, e leo ni usila antoa o loo i le level 3. Maratua o fafo atu au kilani la tau ia ma hemotone, o lo wa se elanto wa level na folau mai le level 2 so nisi la kalesia e mai tau atu lunga o penga ta whailangi o la ua makua mingoi mali e mai lanto ua mawhai ono lanto ua militino fatasi manisi fo yo ainga o wo mai masani wa leva fo yaso
ia ele I mafai ona toe feo fofotai ma toe mulumulu o foi fatasi peitai ia ma tau lava ia au kilani ia o lo tātou se malia I pe I ka okonga lava lea o le ape foi lava lea masani o le tātou te whaoso I lava o le ape foi longa lua walanga len tātou me I le ape foi sawa sawa kusala o kamale le pe so o mai ai le taimi o sawa sawa fai wangalo ia te o le o tātou I le vai solo na valu ioi vai solo na valu talu mai ona tātou ia le nei lockdown mata mai lava I le level 4 ia tātou palasi mai tātou o kilani le level 3 o le o tātou I le vai solo na valu Moui oko Woro masi. Ai lea. Ia mai tau atu lava foi. Ele ia se si fa pea ua suia ia la navaai ua ngofo pe ua kau e varikingo. Wa tau mo ngela ngonga fa pe nga kaluro ngofo le fale ke ro kai. Io o awia. Ia ele ke reangi suinga wa ia io a fioroloa ua tau mama fartino. Io ua tau le tutu sare mingo yo lima sa masania io a ole power. Io o le pao ala ku ma nge ke la wa ese ai foi le fa e mo ia ka usilo mali pe o ka pe o ka je pa foi le o ko ma o le masaula ale va vela o aroko ele ia e ke aroko ele te va taro fala ia mo folo fatu ia te o Samoa le atu no pele le loto ma le nganga ele nei foi aso ngafua aso se furu le valu o kitopa manatu fo ia tau fa malulu fo ia vai lo finangalo ono le ia yo se tanto programa le so for raile na te anei ia ono nisi fo yo tuangia taua lava fo ia sa fe ngai fo I ma lo nei tanga ta fa tau va yo le na lai ona tolo poina le tanto programa le TAUTAI ma ASIATA le vainga la lea e fa marulu toi me tau asu vai malu poenga ia ilo finangalo fo ia ona o le tūlanga sai ai ia le tātou TAUTAI ia e mai lava I le asoforaile ia maratua o le sato o e whai le tātou whaapitoa foi ia maseina I le tūlanga o se ua manu malo mai le tātou whaalau I loa a le Pacific 40 ma le tātou tālofa voucher uio lea ia ona o tūlanga na le taunu o le tātou pokalame ia manatua le na ua whailoa tūlava e le fionga ia Leaupepe Talai ia e le ngata I lea o le fretua tūlanga sai ai. Ia me se foi o suinga ma I lantou po o se, ia na manu malo ma wha manu ieina, ia I le tūlanga o le tātou. Tolu se lautala, cash power. Tolu se lautala e manu malo ai le cash power longo winga. A wha pēr ke maro le cash power le kolu se laukala. Lono winga la, e mo fua kwa lo mo li o ai kausanga fau. Ioi. Umarwhainga pāloka lai whai Samoa. Ku ulunga mau mori e mo vo yor Christmas. Ele ko e fiu o e kongi se pawa no winga se ipa ia tu sanga fo uyo lea to the winner of the draw from Pacific 40 and Talofa voucher. Congratulations once again from TAUTAI ma ASIATA e ame se fo io le company lango sua e tatou programe mori langa fa malo langa fa tele Pacific Easy money transfer e amara to o nanga lenga telea ia sama ria nga leia le ma fuai ia ona fo lau I langi male tatou programe io lenga ta fo ila ilea o le Pacific 40 ma talo fa voucher fa tau ia ma tatou voucher fa malo fa mo ai nga I Samoa le uma fa yenga e moe o le hotel o le Samoa io kalo o tala noa atu ina inisio o tātou whaalau I loa I mataanga I Samoa. Ai whamai oka. Mana ia te le ASIATA le tūlanga le ua iai le unanga le Pacific 40. Uwha koea. Whamai wakele le au momoe mai sawa. Ia ua mai ngai le hotel. Ma so e check in na kure se wori inga wa ngale ka wa mai se la ko identification. So le ava ku fa le a lupo. Papa sa tau la ia makau ko ngani ako ko fai ori io fa mama le ka mai di manga apupulu malo la mai auto e taua ia nga foi mo ai nga I New Zealand nei Australia America mana tu o le o tau le to malanga tatou ia pe to fa pu foi fa fengofi o le malanga mo se taimi umi ia ona ia vanoa la ia e mafai ai o nga e kango o mi singa voucher awana yo ai ngai Samoa io ia o la foi le nga ke ngofo ai fai anti ka penga e kamaiki
o ngai o le langoto le wa puka ko weekend ko ke to fa ai fa ka ele ka me ki swimming pool make sure e vese uma puru ori mai fa misiruki ngai fo iyo fai tu langa fa pena wale ma fai ona tatou malanga ia ala e tatou te tau mawhai e whaasoale na vaenga male na au nanga mo na yo tatou ai ngai Samoa iyo mana tua ilo loto le saunoanga fo ia le tama fo ia sa taita i le sa ave fo ma pale mio Samoa ni usanga se tele le fonga to li to filau eti alisana mana tua fo io le tamali ile anala na saunoanga le fa pe o le me le lei upo ele lei fo i mo sava ia longa winga o le me le lei mo ngi usila afa yo reki ngufu e haru pokra hotel le city io e poke le ilo to ia la vala o mo hotel mala o mo ia ave sa mo fa ngai le unanga ale Pacific 40 male tanto talo fa voucher moto sa mo pam kesi e sa mo afene eu tulo lo sa e o ke le longa e mo sa pang popo pe e afe ye o tulo sa me fa talo fa ye ye la fa ngaro lo fon fi sunga ya house ia male la to nanga fa pe foi la supermarket mo to uma o lo sa mo li langa fa malo mar fa te tele ona o le tulanga e le langolanga suino tato fa sa longa ile aso male aso Patalo fa jo ile te mafuta mai lunga programa mana te foi no fatini o tausala o pa ia mo usale ve Samoa ia pe au tala se fa matalanga pe le ai foi ele ia se yo kai mafai ona suia io au wa ia mai le vavau o le fa vavau manatu ia so fa tuli ia pe foi o le ma vaenga ia na ipolotu ia wale ne ia so ia wa proclame ia papa avelo ale tatou Moana TV mo tatou TAUTAI ia ma ASIATA atalo fa fio le tara le ia fa pe mafuta mai se fa afenga inga tou langi tatou proclame ia fa taro fa to ASIATA ia mai le weekend o le ale tūlanga sa ia ile alu launga ioi feo yo le tala le lei ia walanga fa mai a fionga le tua o tusi pa ia umalava mai le feo i le tua ia o nga o ai o ai io e fa tonu ma fa poto o le ale kulanga le nga ro ka launga ala sunga fa fianga inga sa alu ka mo le wao pesa o ai ioi ia pesa fa tonu foi ia pesa fa poto foi ia o le lava la urfiso la uritolo ai ele taritonunga e ala intasi le maunga yolo ia i tūlanga foi o le sapati o lea fato a mo watu ioi le weekend fa tai foi upu fola mara ukala le ka foi akua ola le me o le fai au fo va i no Facebook e ke iro ala tala le ofa e pe o isi tangata li mai ka ika tata no te isi vai liu le ia matatou fanga solo e tatou malo ia e fatra no ine lungo le tatou TAUTAI ar malia ia e pe o mele wa kele nga mai ka ika ka minga ia to te lo fo na mau lau Facebook e pe wale mai o se ka ko so kanga fo ile ni fainga wo ma fana matulanga lele ai pe o mai ka so e mau ko isia fa ko foi la kala e uma nga mai ka ika ia invite mai ka ke lai ka ku se io ia e tate fa ya fa si langa foi le ia sa so o ki vi ya so isamo ia e fa no la va fa si la o lo ia foi la tai ta mo ele le ya lo tato murmuru o foi fatasi tu langa o le ferosipi ma va nga fa pena io ia a fa pe o lo nganga o le ke ka mo fai foi le o le ke le sia ke kula o Facebook ne tai o titi mau le se fulu mo na tupu o tele o foi le ko lupu te vai tua ia ela ta te lo o grupo fale nganga wa sa welcome foi le worship ministry o le sa wa upu fa benga o le powerhouse io e worship ka fiola ka fifi io le na se manga ya fanga ngai o itulanga va me se foi fa marosi mo utala io manga ya fanga ngai vanga foi ke ringa le kari kongu wa se tua io e ke ringa le kari kongu wa io kelle o ka fa penga la ye ya ko se foi la ko se ngia ku ma mo ya le
Iso ye se ko ke ora fera ora fai. Malolo ne sai malolo fa toto. Ila to umolo mafuta runga tanto por kalame fa talo fatu asiata ya te auto Dennis Misa. Io fa tai malolo mafuta mai io kasi ngei ki a kongo au le leilo te vai ne fera ora vai vai ora kakale. Io kasi ngei ki a kongo vai vai. Talo fatu le sunga mar fretua ya me se foi. O le no foalo Shirley ma John o to umolo mafuta mane ne fiafi fa talo fatu le uso ia Simon Peter sa uso io congratulations once again ia ma wase lao ia fa lo ma fa lo tele ia le pisinisi o te talaina io o le Cyan Concrete io por vanga foi leo a ko fairo la driveway ia matulanga fa simalu ma fa au le leilo lu ma fale ia au tafa matulanga uma fa pena ka mutaina o so lava se vanga fa pena ia ele tai me fa la ulo atuai tasini o nanga fo stasio alo fo ele tunu o le o te talaina ia I nei manukau au kilani ia fa manu yanga le atua io e sai kia ka ko ile level 4 ma le level 2 ma le lockdown ia ai tutupu ai manu wi o le tu le hotel o tatou ia le na fa malo le ona sai malo fo ile sai ni malo ia te le uso me se fo yo le fletua o fa tu asia tama programme ne vanga le afiafi sifa alome male mafutanga le vanga le afiafi nga te lea atalo fa tu fo ile fionga le lipole ia o le tatou Blue TV nga te leo le Blue Wave male unanga le fionga I le ngafatasi ia la fionga ia foi mono anai Martin anai ia me se foi le fletua ia Sahara le mafuta me le vanga o le afiafi malo o sa io ka ko fia sia ko fale ngi kaimio ia anti fei mar mafutanga me se foi le tautonga taro fatu asia tabar programmer nga tai leo nana taupo mafutanga ia me se foi o to le nei vanga le afiafi le tina ia Mary Peters ia po le Elder Mary ia by the Victory Power Ministry mo to uma el the two malole ona sai malole mafuta mai ia junior vangai mai ava toloa io talo falava mai Brisbane I Ausitalia mo mole tolo fa ngor tauta ia ma ASIATA mo o to uma lava le mafuta mai Brisbane I Ausitalia tau vale palu ia mar mafutanga malole fa toto malole ona sai ia ringa tele o seneti le leisi Walt Brown io malole sai fo mo sene lo fatele atu ASIATA mar proclame ia e saudol fa iro le leisi wa umana tua o kengo o mea asa io po tamole o mea asa ia mayama do ia palauli ia mo tele se la fai ia fatalo fa tu ia mantile pule talo fa sis malole sai fo mo malo fo ma futa merga tele o lau iliu sia fausa talo fa lava de nitio le enga isa towa talo fa tu ASIATA male proclame tau te iae ia nga tele o Vitale Peterson malole sai fo mo malole langi matafi le nei aso ia nga ta fo ilea o tole mafuta mai I Melepone I Ausitalia ia sunga ia Levi ia mare tautonga nga ta foi leo le tina matua ia limalau ia pole fionga foi valasi ia fionga me tava tele la mafuta mai ia na Brisbane Melepone Ausitalia ia mo to uma me se foi ia le fionga le nga fatasi le la una fausia le fionga ia misa pole sunga ia tavui Samuel Leoi ia la mafuta mai na I Melepone pe fa pe o lo ia lava le manage isolation sa ma auto uma lava bo mana tua le nei taimi au tatou sipa I lo I le vaenga lea ma auto uma le mafuta mai ino foanga fo ia le fa no fo esea o fa no fo esea o ono tulanga wa e afia le fa mai po fa no fo esea o ono tulanga o fe malanga inga o le wa e malanga mai po e malanga tu fo Australia manisi o tunu atalo fa tu fa malo tu ASIATA mar proclame ya te auto specifically ya te auto lea reportia mai wa afia le fa mai ya o fa solo manuia o sa wa le malo ma fo o cases o le nei yaso ono se furu io se fa mo fa lunga tanto va enga le fa mo na wo sila mai wa lunga ono se fulu community cases I Aukilani lima su marfitu Aukilani mar tolu mai la loi wai kato o le facility le sa nei lo ma fau tolu se fulu tanga tolu I fare mai lima ila tolu le ICU ia on high dependency unit o le facility la le utu le mai lo ma fau tatou tala noa
A e fua whare mawhau o e le te mafuta mai New Zealand nei a me se au kilani. Ka runga ka ko me i le level 3. Ai whanga i runga le aluak sea ka ko wa mio. Awalanga le lau tanu nei au bilili. O le weekend o le son na fima le stona. Le sa whaia i se whaalau i loa e ta o le Super Saturday. Ia le sa matua i ulu whao i le to tele o community ai mese ta i muai. Ia le mafutanga tina i to tonu au kilani tina Samoa. Ia le foi sa lango sua ai le Asa Foundations ma le to tele la foi o nisi o alo pe pese o le tonu sunga ya lani alo ia ma le la tau foi ya vaenga. Le sa fa fia le ngato i Browns Road. Ina ile community hall i Browns Road. O pe ia foi o North Shore le sino foanga sa fatino. O le ala na sau i reporti ale soifo manoloina. Yesterday and Saturday, o le stona i mananafi. O le ufa amawina na matua ai silia i la tau na whaia lo la tau tui pui pui. Silia i le se lau tolu se fulu wafe. A e fua wha ma fau fau. O hiki a o le whaika wa whainga o Samoa. Lai ai taimile nei ia Samoa atoa. Ia ala lele umarku ia Samoa. La renga fikus fulu koru afe la tau maia. Ai o le asto na ina te anei, ma le aso sa. Na matua i whaatu le matati a le silia di se lau tolu se fulu afe. I la tau. Now, i wha maunga lo tu ina mai, peto e lua se fulu afe. Tangata i au kilani, o na ausia leo le iwa se fulu pasene. Remember, ia tatou fika si ala whai atu, langa i le uptala mali e fia whai atu ai tu o nei mau whai numera uma. To e pea ma le lua se fulu afe ni tangata. A le to toi o au kilani. E le i whaia o lan tau tui pui pui. O na ausia lola ia le au kilani. O le iwa se fulu percent, 90%. Lono winga e fika mai o ele ki whafonga mai. Po e la vea ima o e le lua se fulu percent ele. Le i whaia tui. Ui o lea. Ia e pea no whaia atu. O le mātou tiute. O le tau watu. Matau longo mauna i atu wha maunga. O lo loto fua te ifo malau whaikalia. E le fosia le TAUTAI ia el melna. Eioi. E pule stafu nei le la o na sa o la matou ngā luenga tau longo e le no tia laulo te manu tawa e te taua o na whaailoa ia tūlanga e te tau o na ngai ai e o ngā tasi mawhainga ale malo ma le tātou watu o New Zealand nei. Ai o le fesili lo mawhauwhau. Ia walanga o lelo ngā mua ia fiti. O tātou le tūlua i la whaingo i la tau o whaua mai, o la tau tui pui pui. O lea e whatūlanga mai ai i le whaitau whainumero i la tau. E la walunga fiti la tau motor Pasifika i New Zealand. La ua mai alonga winga, sili fiki le uskai. Lona lua. O Samoa, lona tolu mai ai loa tonga. Ai ole fesili le la ufai atu i la utala nei. O lea ua tātou le levo tolu. O whaingu mela i e saungi. O le weekend o la stona i e poras wharaile koi kiki a se lau mauna tupu. Lea whaingo i la tau wa afia. O le fesiri le aru o mawhauwhau. O te whaamaru fo ia i la tau o ngā lulu i lea. O mare po i le kauku le inga o le whaingo o le campaign le nei o le tui pui pui. Ia e le no tia i fo i le TAUTAI ia e mase vaivainga. O lea le mele kupu, o lea e whaile kui malu i luma tangata tatui. O lea whanga i lunga whaingo mela. Mana tua fo i na mafua na li liu le tō whaar whainga malo o le a tātou me i le levo tōru. O na e le vai aso le na so o mai a koi kiki a pe o no mera maua lalo e o le lima po le ono. Le na maua. Oso ai loa ma le wha ma le wha fo i le wha le faale ke ai me fa no fa nga fa pena ia ale fai fe au foi le i marukau malana soro te e foi le na fai tai i le Memorial Park foi le au kilani le na matua i fiu le ta fiofi se lia male luas fu afe lua afe la tau sai ai Brian Tamaki na mai a loa le fai nga ale fai fe au le vai ane a feo yo le tala le male nga luenga le tu. Na mai alo a matalona to e fanga i lunga le alu sia kako wa mio. Ai o tele o va ai tu lava ia ila to wolo au mai fa ala wilo a me se fo yo fionga tama tai pale mia male o le lo fa uru rim tanga wengo so fo marloina. Ele ai ma se si o saufa pe mai.
ua koe alu ilunga ka kungumela mafua mai mele. O lea e mai tau atu. O lea e fa mai ono merane, it's from the same cluster. Lono winga. O kanga kange nga afia mai sko inga foi lelele unknown mai o inof shope a e fua fa ma fau fau ye. O re kele yor ngum yo ngai mea. Ioi. Ia wai ma fua no fa yatu. And if I say that, ele proof for Leaupepe Talai fa yatu. Na vai umai lunga social media, Instagram, mai se for Facebook. Le paki po ala ulaiti le fai mai no show le weekend le nei po la stona. Le foi la o te fatalitali e la prokalame mamalu le malo le so tofi. Se matua i ofisilingi ala i tule. Nai lunga, te lo po to tu ila lo ia ko i fai le le paki ka mai ki no show. Silia male limba se fulu ila to. Tele o li potia mai lunga le herod. To a tele foi matua me so nei pas na vili malo le malo. O kiki kula lua i kula o fatalitali. Mana tua no fasili lea. Ai tatou tele yo atu fafelo ila malo le asol nei ia me se foi. Ai wo manatu. La fa ya tu ia fafo kalela fafo isa fa mai atu ngalunga ile lotu. No fasili le sunga ile malo ile fatala noanga. Me fa makai fa ilonga langu e ari ko mkanga ruenga. Tatou fa ingoi fa pena. Awa o te fa ia tu Leaupepe. O le foi ia ila to mo mawina me se foi nisi fo ile le fatu tua ina i tonu au kilani nei. O lena reportia mai ai sa ile mali wo si ainga sa fai west. Ia ia kwa penga o se furu mo kup. Ai vili ia kanga kale o leo ma wa ku kala wala kile va veka api. Ia ai hoso ku ros fa inga leo pe ros fa inga fo ile leo o fala au fa sa inga me la fa ta wo. Se va tu pelo fa no no ngale langa e ile time te tau fiu fo ile le te ma fa fa make sense me lo ma fa. E mantua i sa pa sui solo il turanga. O lea wo so pa kia ka mai ki ngai e tele pa pa langi tato fa ia le pusa. E fa ila to e na sa ia i matulanga fa pena. Ia le to inga Tupuolaola fo le teenagers youth silia male lima se fulu. Io Elena reportia mai in offshore. I wo fa kalingi leo ya kwai. Ia nga ana enjoy ka mai kia ma enjoy tato le lo foi pe ko kiki ngai saungi case tai ao male nei vai aso. Ia wa matua i fanga i lunga offshore. Ai a oso ngai ka mai piunga fo ia tato i sa fokilan. Ka io e ku sai le e ko akele aku leo atu nai lo tangata ia potu. O mana tu ele tala sto ina tua la ule ka ua kure ngor ko inga mai tala sto ASIATA to menti e uta ule moni ia ena ona faya tu fa pena a tangoa o ele ya si fo ma ye sili linga le leilanga fa to fala inga na ilo o ela vai ia ila fitu tu nga ina nei me tu ola utala lava lena ia ofendi me walu ilunga re kui walu uma ilunga tu langa uma e sa te taulana pa ua ilalo le numera. Ia armele iei, e whanga i runga kui, a emilia kuai male au lawe vea e wha mai. I ka fiolai, ta whewhe. Ia, e na one manatu e whai atu whapena. Ai a whaifo e tau sai ma, ta whea i le ala se manatu. Leanga e tau te au au lava e mamanu li ta va e ona furu. Eioi, tātou te le fia vai atu e pe ona tutupu mai na inisio i la tau fo i o tau ainga, o nisi fo i o e pele, inisio e kalesia. Ia, me se si vaenga fo ilea lena tele ina maunu a ele tele i la tau nafia. Ia lewa umayama fa ilangi fo longa. A fa ila tātou te sai. O le la kau aunga sauru koviki, ma kau sau e marko ainga skaidi fo ilele o le vaenga fo ilele fa la pe la tau enforce tele le fainga o tātou sa fo kilani. Ia, o la le ai vai vale lau fau maruni se o le to tele. Ia, ana ona tua tu fa pena. Ai si o ka kola mare le kako wole ole. Ia, la fionga ya tu manu vau. Se i to e fio mai le stofi. Ia se i ku i fesilia. Po le alitu langa lo iei. Uyo lea. Na ona tātou me ia ili tātou whaala wiloa lea. Ai me se fo tātou kampani langa langa. Foi mai. Patasi mai ia le fitalinga ia Leaupepe va le lua. Tuala Tamalelagi e auturi langi Leaupepe. Ia o le sui fo i whaasalalau. O le si ufongo Samoa. Ia i loukeni au sitalia o le FETUFA'ASINOALA.
ia po o le Star Point live multimedia ia foi se faia o ngole nganu ura ngana Samoa ia me se foi se tamali o lo te tai maftanga tele Samoa I Brisbane i Australia ia se mati le nei aso ia matulanga o lo tatu fa soai ia me se o ngai story mai Samoa e winga I le pensionga ia ma tutongi o polenu e ile mela o kupu. We'll be right back. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau o loa e o nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fo tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au nga fo ala mai le tala fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le tala fa voucher o mo le aposusio se o fine. So se para loa fa ngo fie. A me se le te wai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo me le cash ona ino le tama o ainga. Fa te tu la vale tala fo voucher mo le foi au nga fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai tala fa voucher. Teki tala fa voucher. O le whaamama a venga le nei ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa o membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua e whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene ni mato account, o le whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga I Samoa. E ia inga I tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga I le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa I le valu tolu o. Ia le nā tātou whaapitoa mai le Pacific Easy Money Transfer i le taimo le wanti lea ua awhatonu le itu la e lima I le tautua ma le onanga an lau Moana TV po lau Blue TV. Ia ma le tautai ai ma ASIATA I le nei vaenga o lea fiafi o lea songa fuafoi. A ua whaasifo ai ia le lai lo ne tau fiafi. Ia ma whaatili foi mo lea e a wā foi le whaamai aina o le nei aso I tūlanga o la vasinga mga luenga. A e fia le loto le nganga. Ia e whaafelo ia tu ma whailo atu foi le mamanu o le tātou au whaafongfonga. Ia ma isio Samoa iso o se tafa o lea ua tūtai malo le lei. Ia le sa folau o la malo I lungo le tātou tautai ia e ia songa fua te itasi. Ia ele to tau whaafuruina fo I tūlanga I mamalu mapa ia a o se taleni fo I wa wha upenga I nai ele atua ia le fo I tamali I o le atu no ia o le fitalainga I le tūla whale li ia le apai va le lua le autuli langi Tuala Tamalelagi le apai o le setasi o tamali I o lo o fonga o Samoa I le au nanga fo I a le FETUFA'ASINOALA po le Star Point live multimedia ina look in Brisbane I Australia o ia o se tai fono ia o se autostusi fo I o maftanga so fatasi o fonga o maftanga so fatasi Samoa I Brisbane I Australia ia le ua pale mai lunga o le porkalame faatalo fatu I lau fitalenga le pai I le nei vanga o le fiafi. O te fie fatal fatu malo e lau sunga ASIATA polo to file vai malai le ua tini fale pa foi le vai lau si e o popo le vai lau falau I lau to file vai malai ia a le file vai vanga foi le o lau fau tanga tutu mau ia ai meneo le voa tala le tafi e masani ai Samuel o ia o pa yale le ana tau ele to pa ile o mai ona ta sale le tu ngal tele le ia langai fengtal vai timal vai malai e mes foi alo le maiava ia tu fia no fa pule malo fa tang ia langai tela la isana fai ia langa tau foi tumwa ia nei e fai va foi lo to fa tala mes fa tang tu mali lo sunga ASIATA ia malo por sunga voi le pule o le tu o tatu tautai ia a e lo tautai e volinga o so se tautai ai manu ia ele se tautai e asalo no faiba ia ma fuo no tapena nele ia ma utena mo o ta office o stemi fo fa felo ia langa e fangtarta po ingalale tutu imal muli pangal falvai si a fifi o lo faiba ia ala foi se talo mo ta
fa fua ngaluina le aso e tu sai foi ma Leaupepe Talai por facultang ia e pia male pai ia wa Samoa mal tapoinga e me se foi BLU TV mo no sa malo foi fa tai nam ia ia ole nei foi tu ole continente telo stadio Brisbane ia ole lanu mumu ia ole fatu sal na toto e supervisor Queensland na ete sile fio te masali malo se foi mia fa tai folau i lagi ma Ia, da te tau whai whaatalo whai le anga le leo le tua, ua se lingo lo fofonga, i oi, wa e wha marusina fo ia le lupe mua, ma e alanga le ngalu le neimanga o le afiafi. Ia, ele tau seluan tu le anga o nafa ia o whai walofi a au fo ia, e tua ia ile launga i maunga manu o sala, ia, mai ane fo ia le ainga whaalangilangi o le ainga na mua tuwhinga. Ia, pale maia, ma lo le folau ilangi ma tu fo ua sau le vaa na tiu, tau mai va ana tau ia ole ai lango malu ia pe ale va ana fawa folau le anga le leo tatou tapa au sidi le langi ia upo fo e fai ele o le to ainga o Samoa i pia ia me se fo i o le tausinga alo sina mo foi fale me se fo ia o fuata mrangafa ia o tatou i tau me sina ai te patepa i matango fie i le anga le leo le tua ma lo folau i langi ma o le o ke vai a korma kwa ma sa saua o pe o ka vale eri pongi va le na yo tuat ma fai ona tau o fele e fai mele ta fa tara no ngala u aftalenga le pai e ala no manatu e fa feo i peta vale ole tasile na fa tu momoli e tu en fa fonga le tu no mal sile mai mo ia e manatu pelo saunga le mu o no winga po fela mai tanga ia i fa tete feo i voile le lunga ma e mata wi no winga te tangwana si sile feo i ta vale Ol nala eta watua ya to vai mai la tele wa fai nai ta vale on fa pele on nai la vai eta to tau si perta al forma e si del pui nai lor to tong ftia yo nei lo foi da ngole ai le nei le ai family nei yo va ASIATA po ve foi nga ye le ftelenga eta si ya Samoa ia eta tawa ona lio si lu pe papanga ia me se nai te unga le nga e o maulung asi lo ba tele le ngole pa le mai lo to fal vai mala o ye le fa tamale ma le tulang al fa me anta pena fa ile mapu e matia wale soma le fa mo pe le tulina ya ole tu foi le bang silna fa lo tuai le pisio mato nei ya o pisi le ia malole io e fa fitai tele fa fitai ila fa ia io wa e fa ti e tele ma sala fa wa e fa eva fo ita fa atonga me mea ia ole le fa marulu antu fo ilo wa to ai to no pole tu taitanga e pe ole tala i folonga le ainga malos o lo sa wa le maua se ava awa fero inga tamali ia so fa penei wa lo fala si mai ia fa marulu atu ole mo ke lockdown ia o ai fo il kawaki o se suaki o se avanti ia o fa sa fo il manto wa bale mia e tali tonunga ole anta ava ia ile tua ilonanga le fa so le fa ye no va ia tu e sile mai ia ole nai singa ngalu lo so fo la le lo talenga le monga wa vai lupe le fautanga ASIATA e langa ole sua forte malo vai mongo ava mangalo tao ia ina e langa tao fo ina langa ta se ta pa o te tau se wal tua ayo ya mal tamana i tu lima ia tua ia le niu ia le tao fie o ke riso ai malo le toto mangalo ai le mai fo ya soleri mo se masele tato fitapa i fengale ngale ine lei ia matatu popo sangan ia ona fatino lo vangale piona e mai sunga po ia e tolu tau fie o la lava vanga o e matimatina nias ia tatu ava moia ne tua ma ava mangal ia per telefone malo vai monga malo fa fitai ia manantu la u fa fasilia tuia ai tata teleyoni so vanga tata tala noina ma jamati ia ile ne ia so awale no foi lo le mamalo lo tele usamo o mai tatou Brisbane o Italia me se foi na loken a tulang o fa mai ia manisio vai nga te fia fa mai lo vai ne fa fonga Samoa la uftelenga ole ana nafi matala tua nafi sa fa yese ti page fole le interstates ia ma ole la vai to ia ile nga ho tawa mo mai Brisbane tulang o talino tua ile vale o mato fa interstates ia o lo muswa mato nei ona ta mau per tulang o vole lo to sisi ina ia tautol hotspot mabanga for class tai fio inga ia mal tulanga fo ile ol fepa ia il tulang ol sopolangi me olis tua oi
moniala tau mtala ia senga ia isi interstate au nei e pe tau ile nganga le na o tau musua pe tau fatino sistemi babe ia ai o ta mau pe ama tau sisi pe tulanga whangai no telefonga ia male bala va mal tulanga for distance ia male ia isi vai ngo le wa isi na mai pe la vo le fa ingo tanga tai mafutam felai ia mas foi o lotu fatino pe ia ma nga foi pe la vo na masania ia wala wala puipuinga ia a o tele o na inicia matu cases o lena fai ona maua i tono lusu fai tula o le tulanga le o le sota inga lava ia ina to fo le lena afia a o le winga o le lava ia i tono sisio manga ma conference lena ia elo a fai ne pe o tulanga pe to mata wina fo ia to manisio interstates luas tala o lo manuia tele kalesia maftanga nei ta oto per vai ngo so tulanga pe nei o lo ta mia pe tulanga o banga masani pe ona yai ni si foi kalesia o lo fai foi la tu sai ngasi le ni la foi tulanga pe ona yai ni si fa mo mo ya fa ngai na foi le teknologi fa ona po nei so ta yai ni si foi tulanga pe ona yelo matu o mo nei ya ole to tu sa matala le silong to sa vai ole to su sa la vai pe ona masani yai le tulanga voi le oni fa mo mo ngai fofua ya ona a tato fofua mau ia ono o atu le fatanui ono covid ia tatu taloi le tu atu noi mo pe ia la le Moui ia swinga mali o le foi fa vitalu fenga malalang tale tu le ngang fa lo siata malo fa vitai ia le ro fo le jo o le ma ua ia o le na lava marutia ia o lo fo ta tu ta pa usiri le langi o te io foi mo a mene lo saunoanga fo i le amatanga o le stete le na o de lo ufa mnu hina leanga o lai matua o ngonga i si stete ia ai pe e tu mati e lava o to Brisbane ni leanga le yo le tua ia ai ono le te tua i le fo e tau mua ai e ui o le ia vi leanga le yo le tua mo se antala o to ia i man tau i nei au kilani ia me se fo New Zealand nei ia e te pale mai o le fato a mai a ona o fa soa i le tulanga fo i le onga e ma ale ia ai pe e tau malai filongia e tulona fo i le tau singa ai ngai lo mal fa to sa la fai o le wingo lo fa matalanga ile mai le fai unga le weekend le nei se yo mai le so te lo si le lua se lau total cases community cases ya mato mana tua fo i le pai o le ana mato me i lalo pe amale toru sa vale toru fa ma ya so talwai na mato me i lalo mai le level fa anga ile level toru ai o si tulanga mali o le masau le fo ia le fai ngor manto tui pui ia o mantua i urufa o ma fo le lo file mamanu lo telo le tunu e lango sua me se fo ia Pacifica communities ai o le tulanga fo le ma ale ma fainga ta ona tau fetu tuna o lea e fallinga mai o lo o fai uma e mamanu lo tele tulanga ma requirements ia mo mia ai o le fanga i lunga le tulanga o mato cases o lo mau o le aso faile pe afai to tau to mana tu pola stofi e vas full cases e ili sia so na o ari se lau ia male o le nei e ono se full cases tu so o le woman to me ile level 2 ai anu i lunga fainga cases which is santauna no foi pe ile level 4 ai o le vainga fainga tau le mo ma wina mai se ma to au kilani tatia ia le lava lo o ni usila langa ni sio ila to e te wale o ngatasi ia le futia male umele so la to fina ngalo so vai vainga ona ola o le vana le level 2 matatala la to sa o tonga peita o te tau tala tu lava ia mo ma to au kilani nei matulanga na pauasi vai liu o te tau no fo fa no matangi u ile loto e pei o le tulanga fo ilele o le treatments fo ilele o matou sa fo kilani ma no fo ma tulanga ese o kilani e tau tata mai lava le tau fa malosia fo ilele pei o matou tau papuni o le wingo la utala o le ana mai tau wina le weekend nei matou man fo matou fa asare siria se fulu ni potopotonga e fai fo ifafo ma tulanga fa pena aina matou au so le paki po a le si au ngai ti i North Shore ile weekend nei silia le lima se furu la foi lunga o penga ta failangi matulanga fa pena fiu nei pa se vili leo ia e responda tu a matana nga kifa ifale wata apele le potopotonga o mantou la au kilani nei i saufa au kilani ia ole ai ina ia matou tau ai nga foi o wolo fai maliu foi ia ele ia to le se to se furu mona tupu a o so fa ia to leo no le tumo ta vale lunga e pe yo nai vaenga na foi
e sa ore ko inga foi le e fai oro ka fia usika ia pika ki faali ia i foi e tulanga o lo tutupu ia mantou i au kilani nei ia ai ore tulanga ia le fai ngore tui pui ia e mafai ona ufa beatu o le aso tuana i nei ma le aso faraile na matuanta i mua ai mafutanga tina Samoa i au kilani ia ma le langolango sua nisi o charities fo ia ma mafutanga tai pe o le Ansa Foundations le na fai ngoi no le Super Saturday ia na matua ai silia ai ma it was a successful target for lele silia di se lau tolu se fulu mo na tupu afe ila antou mai au na fai tui pui i fa mau ngolo iai pe to lua se fulu afe ni tangata matou au kilani ona ausia leo le iva se fulu pasene o matou mai au le tui mo ma le tui lona lua so ona report ila nai vaenga tau le fa mai ia a o le ala o te loa o se taimi nei le fiafi po o mahe a fo ona fai loa se uma ona tu atu leo se tātou update e loa i pe mātou te me i le level 2 ia pe o le a faa wawa ia mawhangawhanga lo loa i le level 3 e unga kārkirisi masi ono no dia mātou le tūlanga lea lau talinga le paipe i se vaenga te fia fisiringi ai nisi o tūlanga ia mātou le ai o malo avoi le fongo le ua fa fongo ma ua le tātou tunu ufo langi me so le tau whalangolongo ia na mātou ina foi lunga o penga ta whailangi ma apio fōlinga i el whatinonga le nasa whatino mai manreu ia ele asa ma nisi fo i le tātou tunu na malo avoi le whamaite ma te fo i lo tu sao ia ai malo fo lo sa ia wae ngā fo i le tūlanga o le ni fo i whawhitau le whama ia ua fai o fatino ina ma mo so tai ia ia te tonunga ale apa mai ia communities leaders ia me serta to no mal pacific ia le fentang fai fa pena fo langona le tang fai nei tang fai emphasize le tu langa vo le fam final tui la ngai pe falling mai afa pe fo le tatu te nau ina ia te tala tua oi e paulo le buying so ni le consideration o le fai tui Vale. Awa tatala tua oi ia lono winga e piki a masi fili na la to faila tu pui e pe o se tu sili nam tau a tatu ta oto lam fa mo ile loma le nice time mi tatala mai ai mama tala mai a senga fina ngalo fo ita e mo talino tulanga ala fa tino ina tuin tulang ole a fua ile statistics le mata wat we to fa tino malo o telele le anga i la to fa tino wa nga vo ile na e whaatosi nei al to tele fa ele o se tulanga voile ina i whaatosi nei si tulele le a o se tulanga voile mo se fu maloloi malo va o si banga nei fa popo tie malo lu tu sa mana ele to matawat malo fa tai le paila tam e Samoa o nisi tatele yo le tulanga fo i no fa i lo malo jelo le tunu o le tulanga le pensiona male tutong yo pulenu i le masina le nei ai se o tata no mo i le tulanga o le ua fa i lo mai ua sao fanga mau fia tu sa mo i tonu o tunu fo i le la vea i mata New Zealand o to na i Australia le ua mafai ona fa o nga ina le Google Map matulanga fo i e su e ai awala ono foanga fa apitoa e mau ai malonga kai lunga la sa fa to fa la inga le tulanga le o se e ai le sao Samoa i le foi a fola mau lunga e fa fa ingo fiele nganta o nisi lava o tato wa e moia e o me mongi e o le vanga ngo foi Samoa le stanga tai pia e le lo ape fa fenga ru fa le alupo e le lo boy fa fenga wa tu tua ya tanto sa va le fanga ia ai sili ya tona fa mama venga mo tanto tourist o la so fina ngalo i le foi a matati au ausia o se fa mai te silin taua awae ilo voi le fala la fuala au tua vai ma fu wangi mutangi au i voi lo el Samoa la o le fo pale mal fa nga malo fo wa tilio fa ma faina tulanga le ile tulanga o le app ya wa mana tua fo e fa penale le tulanga le ile la lolangi o lona o le to yesi tulanga fo ile luatu malu lo te me fa ma ile lu tu sile peni la wa ile apps te fa penal fa le winga te tau na download va ngana so se va ngala tanga ye ala fai on as a navigator fo ile ia e fo a fo le fo rina ro sa fo la le asom le as mas tulanga le o anga fo ina ile tulanga fo ile o si il tulanga le tatu tunu ia mai le time maleta ia la fo mi tino fatasi male tunu ma tunu telepona ye New Zealand ma Australia
A o se vanga le foi sa ufa afseniel pal miel vai te milenai sisi o mafatalanoa ngai tulanga pe na yaile apps le o se tulanga le lei ma o se vanga voi le e fa pena ona lui tauina ia ma fa masani ai ele ngata mo Tupuolaola nei ia ai mai se o taiao pe o le talia tu le sia telenga falon ma lo fa tai lo no winga le tanto walu to inga tulanga foi le pai nga onga famaya a o te fia te fao il paradise ia ko pero ila no male o mi ro lungor telefongi ia ai fa wi tanto le wala foi le va ve le to fa kamia kama foi le uma pensing o sa o le io o tulanga le na le tele mai o ale lo matu mal to ina termine ele ai we for sila fia o sila fia termine ma so ia pa fu ia technology lo itato ma wa unanga fale jo foi lunga openga te fai langi ma alo so tai wele to ise lo matu e fa ngale manual radio foi le te sila o ai to ina lo matu fa ma iPad o ma tablets fio ai ma mini device voi wale ia se vai ngolo winga wai lunga uma le laina o tatu sa fali mai mai al to ina ma lo matu ele io foi ma lunga on wa pe ia le tulanga fuan fatino ngole o tulanga nga foi mo la tau agol foi lo matu foi le sa fali au se na le tango to ai lunga ku ko power tulanga direction e sa wai mai lol ba nga to nga mai fa o isi values ngama manga tau sili na o tau o fa ma internet o le fa vesili na muli il ta fa so ai fo ona da me ile si vai fa manta io e te tau na fa le o le ke kau I ke ile tau ma fo ile wa ma to pe yo siri io o siri ke le lo ya auto po ai fo ile o le tau tiro le fa le onga o le so fina ngalo e tau na fa nga si fo fongo si po le me esa wa ai o siri momenting e Australia io tulanga na vo ile le wai e ile te mi vo ile le was faitenga le taimi le watu ilunga navigator ma tulanga le app ai te ua wa direct o e tulanga mamawa ia te ula I mal suggestions ava pesa fa te inga le te no le shortcut el watu I le fanga ngai falata ia na esi fie le tele te walu le wala telefone le alu I tu ele unwanga ai te ui atu ai lunga ma fa mai watu no e wi la tele pe foi nei ava pe te tanga tu foi le direction le ngai lunga I track o se awala mamau e lo ala wala na ya lule la wala na me fio e to maya o pe lost e ko to maya o tulanga na maya nga so se tulanga sili foi na mamana ya lo winga fa lo ya siri listing mama lo la wala be o siri man wala te lo te ya na e fa ngalo le siri e fa lo ya o te le tu le sieta ya le na o tulanga fo na ya mai e sa le lia o le si taimi e fai foi o loka fa mo ia siri o ta lo fa il pension nga ka vale wa mata na mumu ya ai o le vi ele lo fo le tua inei fa ma ite pe ona e talai fo tulanga o le so na fa lia ve so le nei me se fo le so le talai no pensioni fa lia le tumu fo yo ilanto ta mama tina ma tutua mana tuore ma sinala o le wa amata ai pe o le wa itala le nei le la ua va ai e si ta mama si tina lua se lau ta la ua le toi se lau mona tupu ai ole sa valia kur pule ngu ka mai ka ima le pule nu ali tilo I le tolu se lau le lua vai aso o le se o le ua tino peis o le miki sa iai mua o le ua liu tino o le so fina ngalo I le tu langa lau uftalenga lo voy e tupu ai tatou le tuai ngalangona voi le o le maso salo ia wa vo el mafuanga na le fe mai ia le tama voi le o toma le vai ai u ke le ai o lo ina atu la so le lot si la mai e sula lo tu matoma wala tu la toma no foto al pito tu vo le wala lo sia na misterio voi le pile terto mai lo yesu toma sa ai lumane se pa mai o lima mo o mo vai ma na pa ye toma terton e fa pena tato e sei longa ai atato muli ta ia le to fa tala maleu tanga tutu malie atai o le fo pale mai le fa ngamalo sa tawana tatu terton pe le lato mawe mod
ia la tau fi mai pela o silifia ina ua fai mai foi mai ia ilonga tupu le na vaenga ia a le la u fatino wa effective il masina ni la masina nei lesa valo ia mai el van al fatu tu le tu samotas e fatino ile na vatau le o level for la anga mai ile tulango campaign male to sinaino le tu ms for fa funga el moboli mela to na vatang mo silifia ia le la tu ia o se vanga sili ai ta wa ia malau tirtilo nota taritonuina foi le to fa mansina ia foi ta mai se le la to tu mapu e momoni mai mal fa mo ai ina wa pa sele reporter tu o ina la na sio la lo mo tamautino afa pe o pasi ia pa wala va engol elo ke long fa ngaso le o man fa matulu va nga pe ne ia le so ia ta wa ia pe afa pe tu ta wa ile position mal tu langa le no o to ina malo matu ile anga i mai se la uno sfuli le luosela fa sfukta la alfa popo o se va nga silini tawa ia ila to ia ole au matu o mawal pensiona e fa penga foi la to mawale le ile mang on mana on fa to se la tala ia me se foi la pulenu to se la tala lo va ya son se la masin ole matu atu petelea ava pe foi fa tausanta vale e fa isa hybrids la lava tele tu la foi le se la tala le lo va ya son le payments ia mawai mal tu pe tau ma fai mal tu la fa tau le sona la e foi le wa pe ta si le vai te la foi pulenu pe sa tau fa neglect foi le tu la ngola tu la e o sa mo si ata ya so ia te ai va pe mai o le tofi na o tatu nu o le pulenu ai sa unga e fa sa mai ele se of ya so ia pe mana ka mama au pulenu ide o ia ma kwa suki le ia ma fai fa le e pe e vaneo vai lupeo fo la ule sante e pe e vesili o le pulenu ai camino mai e pe tate lo tu e pa fo ile le e pe e vai so ato io le a fe mal pulenu a fe mal o le suio nu anyway ata tu o vai ngale pe na e fai lo man o se tulanga silim tau ia le vai tale na ASIATA male vai nga foi pe na ye ma se fa fi fiang silfo o le foi la o tupu ia tato ai le manu o tato fa tai o lewa amatona fatino ngalwenga foi le malo fotu le mai langang falor malo fa tai le pai o le fo ina moni mawina le vai so na tene ele ngata ina le ma fa tara no anga male afionga minister ia famuina latino kalenga latino fa si forma fa tara no anga o te foi le Filipi le afionga minister o lana kemro o laili poi le fono tanga lona i tu malo i tai awali tai lua se la wa fe amanta leo le tai miliona foi le o ia ai tau lua mai ai e peso ula mai ai ina ua momoli mai le live ali tu malo foi le o nga i fomonga o le fo wali poi sui pe silia ile to sfulu le valu ma saini le Leaupepe o le wa ta vale le polo pe fa faingo fier fa mentalanga o le polo ke tile nei ta miliona le ha foi o le mai tau watu i Samoa o tau ngu sakalia o le wingo la fa mentalanga o tau le pisa le vaenga sa pisa o te tele ona o le ua tino mai o le so fina ngalo le vaenga le la u talenga le pai o le matawina o le tasile vai tale le sa fatino ile vaenga le sala ulunga sisila le tulu ile anabata o le ta miliona ai mai pela bona amatawina o le na amata ya tulo foi le pai o lang sa mali to am lang sa tu amal fantu ia le fio angonga fo mongo numero 2 o le mana ia foi le tulanga le na expose mai lunga publicly lena mai mo ina sisila tatu tunu ma baba ya ile tulanga foi le ole fa mo ole saini no pepa ma ba nga foi pe ya so se va nga sili nanta u pe ona ya lo to fasiata ma se tulanga le foi la uter ton wal ma malu o tatu tunu e wila vana le lo se la utala amata lo se la wafe ia a se va nga sili namata u pe la va ona ya le wa mata ma wa te tawa ona ye se va nga ma se tu amata ma ya ya malfa mo e tupulo ya ona le alo se fa o se vai nga ono politia ile mata wina le tuno le foi vai nga lo sunga se
Malo fa afetai mo le finangaro malama mana tu no le tata mi fo ia e isia fa iloa ma le Pacific 40 pe antali tu lai lima mana tu o le ata walunga ila fa afisili moli lau fitalenga le pai o le o toi tu langa o finga palo talai tin na yaso o le fo fa iloa mai ia ila tau fo yo le tu mai to o tau vaina ia i tu malo e fitu nei o to fo e fai la tau fainga balo talaiti o le asa tau sila tunga ia ile tulanga ai mai sea ia ta penanga anei tu malo ia masau fo i fa to fa la inga i se tulanga yo no li lifanga ia le ungo fainga balo tole ai malo ba te sia tau no le taimi ai ilalo la ver tu la fono ta sile tu sa tauna pe e au fono to si sila yel ka peneta mal malo to te awalo pumoni ai ilalo la ver tu la fono pe folinga mai pauale tu lang foilo la mai polo inga mai fonftalai e fata pena se fainga palota aole aso e pe fu ilalo kom sino fainga palota le aso e fatino ai e fuala ya la tu tapenanga ama taula ye mole ngai luma pe se tulang foi au ne be se alo fanga in tulanga yo no fa fila besai ai la vonto te tulanga na winga tauna mai ora mai o ye fatino lo tu sai fo ima fama manga wa ole mtanga lo ngai tu ma we fa ba we fa ngai yo ya tulanga to so lo winga tawa sa ni te uma ya lua ole anga ya tu nai sui ya ole wa mata wina pa wa fo lele ole pe falling mai to lo sui le to tuli mai fala lili lua masanga ngalua ya asa ye fo ta fi pensa no fo ile tai fono pole sunga le lauli le mali to le minister fo fa to anga wai le fo i fai ma fa tal noanga mali la ya sayal manato tasil sui etamo e matawa te nai tulang fo ile le ole fite na io palota male fauina o palota fo ile le na iam fai ona manu malo sitas ya mene atolua e ono vai palota uiole ya le ngolo fai mai tu lango fala loa lua sui fala lili le ngai lua sui sanga ngalua ya uiole tatu tali pelu pe pula po fenga yai il fatto fala ingale tunu pe chole fo mata wino fai lo mai sui le HPP ya ula vai le manino mai ni si sui ya pe tulanga na tau mata watu ya ai po fela vai ngai siata ya orto fala ta auto ya samo o le fauta tanga lai la lango le lei lu tatu tunu mai la to fama le utuvanga i o tali na mai le tu tatu tali le selus fluono o a foi swing ia pesu ia le temi fatino ai mas ia le tuala o ia sil fiel fata to o mo fona to fiel tu ai tu malo e fitu ai mesola tu sui tu lai mai ia foi no sa bolis foi limito sanga tali tu le ngang falwa malo fa tai lo talenga le pai o se fianga le loto ia le pale mai o lau fautanga ia i lau fautanga manino i tonu le ta prokalame o le tautai ia e ma ASIATA o le faato fala inga mo mia ele maru lo telo le antunu ele nganta ina ia utu manino tulanga o lo no pia ia le maru le tunu ina ia te uto Brisbane Australia ia po Australia lo na o tele ia ai ole matimatinga o manatu ma le faaso inga fitongia i faaso yo tua oi o se finangalo ma so vai veinga ia le o tu maliema tulanga lawalunga ile faafonga fo maro le tunu ia sau fautanga muli ona ta fa ma vai le mo nei foi aso tatu to filo ia le vai so fo lau talenga ia Samoa ia no le o le taimi fatile foi mo le ai le avano fo yo le pai masiat ia le tau file o ia titi se manuia siata mele pai ia ma o to foi o falanu ma ave ia sili yang ia Samoa tau fai foi el vai malai ma se tau fi foi el telenga ia tumua ia o le langona lava tas ina ia mapu el vingo o tatu tua o se family ngo lo tu tapu inga ia va pe o sala ia vala se tau foi atu le ni vai ngo le fiofi ia o tau fia Samoa ia papenao na angalele tua ava pe foi wa vai puese le vai o samate lo to sir mai male mai mo ia e mo a falu per tua sivi se ili mo fo manong ia wal fa mo ia va pe wa i manu le fai vo siata o se tau fenga foi le pai fa mau nga taile na sa tau foi le ni aso ia to wona ia e na tiar te forsa tau kriso ia pa fai o te pisi de samila to mai mo mai ia manuia le plus TV malau to tapo inga
Mas foi lau fionga il fatonu siata ta foi a fengana vaina. Ia ile nei vai ngone fia filtau te ia ma siata. Ia stam fet foi le pai. Angalia tu le tua lo fitela tu foi ia Samoa uma I Brisbane malalangi ato. Malene tu ke lope o matu yai. Ia ile ba malu Samoa New Zealand mai se lau fatu tanga lau sunga siata lau to fal mai. Malai. Bo se masele to fe loai. Meni temi se ia. Angalia le tua fa soi foi ia. Ia malo le whautanga, malo fo'i le whaatau whanlai, ia manatu fo'i o lea ua o ai whiona tūlanga mawalunga ma le tū mati e o lau whaamatafi, ia ua whai fo'i lau fufonga. Ia ma leo le tā proklame, me se fo'i le whaasoa, ia awa le pa ia la silasi o Samoa o lo po le whala ili nei asu. Ia malang tā po inga mau, ora mātou te talo fo'i momonga whaalupe o le ele no manti, ia awane I laua mau taua le toto ia laua mau toto ina awa fo I tūlanga o le pola puipuinga o Samoa I ona tafa te tele na fo ia tunu tele o loo e no bia ia me se fo I o loo e whautangi I le tua matulanga o le tautua ia Samoa tātou e whitapai ia I le vai aso la valea pe anta ita ia tu ilo soifua ai mole nia fiafi wha soifua ia lofa tele antu ia te o leu so tu lau suafa mai tu taulangi Tato e whewai fo. Pena voi ASIATA. Ia one tu pala le tipo niu. Ia pela lafo lau fasau. Ai tu manino wa Samuel nai tu lo langi. Pasoi foia se ia toi whenoi. Ia, pasoi foia. Ia, ale na Samoa o le ma proklame foi fasoa. Ia, o le matimatinga la foi o manantu o vaivainga o ngai. Ioi, o le si urupo o mai se vai. Ia, me se foi o le talenga I le tumua. Ia le bai va le lua le autuli ilangi tuala Tamalelagi le bai o ia o le fongo Samoa le fongo Samoa le FETUFA'ASINOALA po le Star Point live multimedia I Logan Brisbane I Ausitalia ia o ia fo o se to fa manino manatu o le o mai tau o te tu ole tanto proklame ona o le pale mai ia le tanto fa pitoa ia ma fa loai fo ilanto o lea na manu malo I le tātou voucher fo I lea a le tālofa voucher. Ia ma le fionga le Leaupepe Talai, junior tala I Lene. Ia ilunga o le tātou tautai ia le lopo o lea la mango malo I le tolu se lau tala cash power. Mo tātou a inga I Samoa. Ia e le tununga, ia o le aso o le fau mo le fau, whaafelo ia tu I le fionga, I le purisili, e le ngata o le Digital Pacifica, ia o te ronei, ia o ia fo'i o le purisili o le tātou Pacific 40, ma le tātou tālofa voucher, le fionga ia le Leaupepe, Lene Junior Talai, tālofa lava lau fionga. Ma lor soi fua I lau to whaasiata, ia, a pia fo'i le, pata whawhilo ia tu le tāpua inga Samoa o lo mafuta mai le tātou pokalame le nei fiafi, ia, te tonu lo manuia o tau le lofa maleanga le lei o lo tātou mutai sili. Mwhai whion tai melo to soifua masu mātou wola foi. Ia wātiu te mwhaiwa whianga i foi. I ngā luenga matau le niwa yasu. Ia, fio mai matala mai o au. Ia, tu taitanga lo msa foi lau fionga. Ia, tu lau foi ia usa mawhai ngā le avea. O le veto fuli antu le tua tu lau o le si foi pa ia o le ainga sa Tuala o le ainga foi te tausi. Ia o le fo'u pale mai fo'i lau fionga I le se matuantala awa le pa ia le ainga sa Tuala. Ia le ainga whaalangilangi ia te nane fo'i ia o le fio le la au na fusia. Ia te nane le susura mapu na whanua. Ia la tai fo'i le mtua al tau o vea ma le mamalu le whalefitu. Ia tu lona fo'i le tamana moe mana tu natu. Ia o tu te tele ia lau fionga Leaupepe manatu. Ia o le asua whaatuli. Pe o le tala I le mawanga na I bolotu. Ia o le anta papa veloa I tusai. O le whaalauiloa ia nisi fo'i o tūlanga awa le sirafia le mamalo le atunu. I le tautua mle o nanga le tātou tālofa voucher a le ngante leo le Pacific 40. Ia o te roa a Samoa ma le Pasifika antoa. Ui o lea. O lea o ke kau vai antoa le nae ioi. Le fōringa e anta le leilo waso I le nei aso. E a mai ni piunga ma tiunga o le nei aso lau fionga le whalangilangi. Ia. ASIATA te tonu na ua si le fia fo yo o le so le ua toi amatari fo ia o ngal whanau I ao o ngalo patino tu fale ua mai atu fo I le dua vai aso sa whapea o na mawaisi na malolonga ia o tu langana sa ile aso o le sa tele lavan toi mawafso ta inga mawhaya o ngai na iam whayo na whao o mai ia mea o nga fo I le whanau
ia wale tapena ina fo yo la to wa onga le nei va yaso le si va nga te lea e ala yona nau atu lava fo ile na yo tatu tangata ina ia fai tui puia ono le manatu ana ile fa nau le nei wa sapali le balu va yaso wa onga tua le fali ia ma wa amata fo ina va ia tu langa fo ie pe wa tau sau fo le fi wo ta maiti ile fai atu le onga le fali ese mali me sa masan yai ile anga ia tu le fali a onga ma futa tu fai a onga ma la to wo ia ai woye nai ia fianga tonu na fo em fai ona to lo fo e to tele matu lo o nga lu em fa na le fali ia pe o tau woye se tu langa na pe o tau saule pe tau le lava o nga tu fali ia ai talo sia ia o le fo ninga mai le so asiata pe sa o le uto tu ma lo vata to level 3 ia ono le longa lava na ausia ia tu langa tu pui ai ma fai on tatu se atu le level 2 manga ia troi lo fa na ia o nga ia mato tala fo ina ia tatu officer ia e folinga mai o le fo ia lava ma cases solo active in the tatu community ia tatu fai ia tala tatu on sa si le pui na lo tong fitia e sa o le lau sau noanga Leaupepe o le fato a fai loa mai na tu e fai loa antu ia o le au a lele 11 a release mai le press conference muli le o lea ua toe tu mauanta tou le level 3 ia e toe iloilo mo le isi rua vai aso le tilo ai o Waikato o le toe review le aso wharaile nei ia tūlanga o lo iai o le no mauai ua lau sau noanga e tantele i oi le ta whaalau iloa langa i ta ua o manatu fo i whaafisili atu ai lau fionga langa o lea te no pia i fo i au kilani nei o le upomoni au te le alo le atoa tau le la au e sa o le le ia le tūlanga sa i le na ua tau iai langona e ofa ia ka ika o le wingo lau tala o lea e sau le whaato whala inga o le kau kele i au sia tūlanga o tu i e tele ma tūlanga whapena o le mea le utau ai o tiai pe watau le ano i le tele o le whaama o le makua kele o le whaama i le ono sifuru cases le aso le nei ai pe o le la antau tuli matanga o le fesili lo mafau o te lo fo i o lau fionga fo i Leaupepe e iai le to mai fo i tūlanga o numera ma tūlanga fo i le whaato whala inga e se mai fai pisinisi o le fesili le tu mau lo mafau whamanta au sia uma lava tui pui e pe ona alanga ina i le taimile nei o le fanga i lunga le fai numero i lantou e afia e whamanta tau te ono ai le level 2 o le hasau tau fuafua ma mau fo i le whaari tangata lava ia fai tofa sia tele posili lo i forsanga le malo lo au mai lava i le aso mo le aso le po le lava fai tatu tu pui tatu au dia le va super se no winga o lea o ia lava noa fai el tatu health system ia natali ia malato accommodatinga ia nisi o le afa peona ma itinga ina awar polenga le ia te leo lopo mo statu fai numera pe fia sa o la fai ngo o moenga mo ilato ICU o le ema fai ona tonu au kilani fai la fata tainga siata pa pe e to luas fu afe tanga sa mo au kilani le fai atu ala fai ngo moenga e fai ai ona ta o to ila tinga ina e pe na le fata tainga pe na le lua e le te ana tanga sa mo le luas fu afe le fai atu ia lo no winga e matua ile lava ia support o lo mana mia e fale mai te ate o te to tele ni so tinga ina na te vai atu ono cases e pe na le todos fu bon tu e pe sa o lai fale mai todos fu ata to o lo la tu langa o lima se la tanga to fale mai ia o ina lo la fa to lo le mele tom fai mele malo fai tu puia wa mo world covid wala fai na isolated MIQ da fai lo tu e tele tinga ina por me mau tinoa ia a mau tui mo world covid e tele tinga ina e tele ta walu fan mai pe a fu i fa mo mo po advices ia mai a mo world covid ai fai lo tu o le mau tinoa i va super senor taimio e tinga ina mai ta o fan mai ma lo fa fetai ma tango fia lo fa soa
Leaupepe mana ia fo isi vai liu le wa e faapupula ai le tulaga le ua e saunoa tonu ai le tulaga e saʻona o le tolu se fulu ia vaega ia ripotia mai le falemai ma le toʻalima o loo i le ICU ia lona uiga la ia o la e matuā le itaitai ana tulaga mai se tulaga foʻi le overcrowded e tulaga o falemai ia ae mai se foʻi o loo lelei le tulaga o togafetega i tonu o niusila ai tantele yo le ta tulaga fo e toe whaalau iloa i lantou whaamanuiaina i le tātou White Sunday special e sa whaia le Pacific 40. O lea se advice e mawhai ona wa puru nau ulo toi lau saunoanga i le amantanga. E le fo i le nei whanau fo i le umina o ngā tu le whale. Wa o le mea monia e le atuar se lau pasenge o le tulaga o lau o ngā kunganga o oe ma le laptop ma le Zoom le a. A o lea se best advice e mawhai ona e avea I mātua o loo nofoa I pēa hele o whaia ni tui pui pui. Ai o lea e tangia mai e ono mauawa noa o le ato e militino ai ma whāna wa I lantou ua mai a ona whai tui pui pui ma tūlang whapena. What's the best advice and whana e whaia wau te lo le to a tele lava I tātou whafonga mai o loo iai le tūlanga lea? O tala tu sa o a ASIATA ia se tu lo. A whaia te mana o e vawe fo I le whanau ia o onga ina ia to e wha wau ia tūlanga o onga pena maseni ai. Wha mole whaile tui. O le tūlanga ia a whaile tui ma vawe whaititia numero I lātou e le I whaia tui. E vawe tatala onga to e fo I whanau ia onga. Ai a whaia o loo tutu mau pea le po alawa mafuanga e te leo mana o e whaisau tui. Ia lewa tu watu se fautuanga foi alo fai whanau matulanga lo ia la tu onga ele tu se le onga tu fal male a onga le fale a onga mea sa tato o mai e foi tato pe no masan ia sa okay la vasiata pava yaso lima o le la tato sa vale balu aton se fulu yaso ele lo pra tu langa la o ia nai a inga e me se la vai whanau matulanga foi la ia la tu onga e lo fai ne whanau ia la tu suenga fo ia a meselia 11 malia 12 o le la saumia tu university o atu langa o la ia le afianga o la tu lumanai ona o le nei lava tu langa o le tatu le whaalongo I avea I wa mai al malom fatuanga ina ia whaia tatu tu puipuia. Malo whaavitai ai lau fionga leo pepe mantango fie ia le whaasoa manatu foi o le whaafonga malu le atunu ioe se whaamole mole kaukuanga ia ma autou ioe a o le mea la le foi ka kere ki o le mea la le o le leo situi a o feo ai ui o lea ia saunoa ia lau fionga leo pepe na mai le tūlanga I le tātou whaalawi loa e me se foi o le unanga ia wa ole ua maua kulava le White Sundays ia a o le fato ana tu e faile so for really wa e te pale mai wa umono o wa fa poi poi ile mamanu lo telo le antunu u le tulanga na le o ile ta por kala mele so for really na loma ia ona o nisi o tulanga le ma alfia fo e me se fo yo au nei to tuangia I vaenga sai ai a o le ua fa wa we ia o te lo na u fa mai lo ma langa le ngalu I tulanga o ilanto wa manu malo ai se fa sau no na mai le tanto office ia ilanto fo ina lafo voucher Samoa mo le White Sunday ASIATA te le lava lango le malu le tunu fa ngai na fo ia le Tuala tato Pacific 40 e ala le tongi na o talo fa voucher e so soani fo ia inga ia WhatsApp penanga o lot tomaiti so tele la vai la to sa fa peo no so swani la fo ba te se le ngata I tapenanga la e mate unga se ya tato falolo ma sani pionel CK o le Eveni Carruthers o le Pick and Small ya mai si la va tato fale off ya o ba te so ina ave tapena ino meta mafa ya o keke ya matulanga fa pena ya masalo o le tātou whailonga tolu se lauta la le yor kaspa ia makta tonua ia o le manu malo ai se isi le nei sa se I la spareile leo la whatoa whalau I loa I le so ia o te loa la whawhiwhia ina fo I le customer walo na winga e le taupa pole e la fo se isi kaspa o la to ainga wa tolu se lauta la le masalo uma ia o ke topa watu manovema ai longa e uma tolu se lauta la le la whai mea lo whai tātou company ile tatou pa anga le tas pa malulua tu foi
ia ila to umalava sa lafo ia tatu talofa vouchers ia ona ua paulava ole failonga ua tufatasia le tatu pulenga ata tonu tatu mea amata lea le loma sofiafia ia atono lao atu ola telenisia tatu failonga e fai ai le tatu sei ai asiata o tangata le ua manu malo e le tatu cash power tolu se lau tala sa lafo ole molesi fiele malotunu o lato umana lafo vouchers ole voucher talofa voucher mea ai ole tongi no le pilio le vai ia pole tongi no cash power o lato umana na mai fai el tatu se ia ole mai te watu ole ua manu malo ai a lunch ma mea mai le tasili matasi a Russell Road i Manurewa lunch ma mea tasili matasi a Russell Road Manurewa ula sofa o ke topa na whaatau ele cash power tolu suta la a lunch o le ala ua toe manu malo ele tatu sei i le voucher tolu se lau tala ia o le cash power foi a le lato aiga ia moli atu te whaamalo ia i lato umalava sa whapeona a wai le tatu sei ia tatonu ia ele tasi lava le tatu waa le mua le tatu tau sinionga foi po le tatu whapitoa sa whaatino ia ai tatonu o nisi a tatu whapitoa mo la so iluma ia o la tampai whaatele nisi a tatu whailonga ia tali masine iai foi la o tau lango sua ala le whaonga ina o le tatu awonanga Pacific 40 ma tatu talo whawauta ma lo fa tai lo fionga Leaupepe lo noinga o le sunga ia lance ma mea mai le tasili matasi a Russell Road in Manurewa o le ua toi fo le fuineu le lampalapa ua le malo se whaakau keke ua le malo se whaakau o fukingo ua le malo se whaakau mamoe po se whaakau pusa apa ua toi malo lava le tangata na whaataulang cash power tolus futa la o le sa o le alau fionga ia o tulanga na sa tu fatasi o malava tatu entries uma ia ai wa sei mai lava tatu computer ia lunch ma mea ia na le tolu suta la foi lana cash power ia atonua masalo ole vai ol masina lakin nei o lunch ia la sefe foi lana se leni wa pe fodinga mai o ia lava e fata o cash power lona ingi sapo ia le wa mo to se la tala ka fiol lai ai pakaka e ai malansi le fa 5 milionga le o irika ko lotongi ia a fa peolo e fa fonga mai ia inei au gilani New Zealand o lausunga o lance ma mea io ele fa ia ise o so vale foi le fa fai mea ula i au asiaki le tanto company le fionga le pole mal fretua ia a provide for ole afso ta ia tu lava for i lausunga ia tu langa fa pena lunch ma mea ia o el tangata lanti o tanto wa Sunday se fio lai e tau me ile tangata io nga lue fa maoni cash power lanto ainga ia amu yo ainga o ke lo mo kwa le no ainga o i malanto moli Christmas i tembi a Sofia ia ole nei cash power tonu se lautala mo moli ile nga fa malo ma nga fa tele ia ele sunga ya lunch ia a me se foi ole tautua mo ainga ole sili ole faftai ole Pacific 40 malitanto talo fa voucher e tu sai foi ole nei au nanga male nei fa apitoa ia se asa mo e faftai vi ele langa le tu ole se fafsili ko ele fa mai alta fa tano ngalo fio o ye se tanto au nanga foi le e ono fa tau tu wai tu langa o foi le o TV ole foi le tu inga ta unga le ia o nanga le na tu lang fa pena microwave vai fa pena o yese tanto o nanga fa pena foi le Samoa la fionga Leaupepe fa tsae siata ole fai pa angal tato Pacific 40 male SSAP mantual tato SSAP ia ele ngata stationaries ai fa tau fu ela to ia le tele white wear lo no vinga la vea umaya microwaves masinta mea pusa aisa tele electronics telefoni matulanga fa pena o loa umana lai mo wal tato SSAP ele ngata la to falo loa ina tonga fo fua ia o ina fo i saliufi ia o ina fo i sale longa au nga tele mo na yo tato ainga te amana o fi fatau se pusa aisa fi fatau se microwave o se TV
ia wa lava tulaga ese o mea tau electronics o lo mana mia ia ile ngata tatu SSAP asias failo ai nga siasi fully bluebird ina sale longa ia pape foi vai tele ma ia foi ala to white where ma la to electronics e ma pai ona tong sa o tu ele talo fa ga cho na fa ngale fa ele na to fa tal ma lo fa avetai ia wa je lo wa no foi lo isi o nanga ai paulo le unanga no na o make sure io se ia o ngai foi ko inga ko fa mai manga se kiwi ia ai yo le e nga mo le lava lo ma to tele o to ainga ia wala ta foi aso fia ma tu pa wa le o le me alo fa kelinga fia ko inga man lo makua o sang kiwi la po o tu langa fa bena ia wana inga lo le sep na fo o le unanga mo tele se la fa ia ma le bluebird lo fio la pepe ia fa mai mai sau nonga ona ta tu o foi le ma fa o mai malita programe inisio fa la lo ia nga tai fo nga masani le tanto company fa mo ya pa tai lava le ina ona fa manatu tu lava ya tatu pa anga masani lava ya lo yai foi nei pa nga le tatu website sa fatino nei nga luenga le weekend ya masalo le o to fa atu to ina le mautu ina le tatu tautua ya ai ni time foi le tanga ya to no tatu website o tau yes fa le tonu ya le lava le so ta email tatu ofisa ya no failo na mo watu le so swali mo sila fia se ilonga lava level 1 tatu ya fata matu to yo voile masiata ma fui mo no fai me matu ngalwenga el tatu Pacific Business Hub ya terminate ya lo ato ma fai atu level fan ya ranga fenga tau le foi fai atu ya ongal fan now ya pe ona ya tu langole ol tatu lockdown ai level 3 ai anga tatu website lo ya uma tatu numero telefoni o lu atasi o valu to tolu lo tolu le tatu mo pa mo na tolu ma fito mai Samoa yo le na fu ye le tatu numero digital ai lunga tatu website ya avala ma ye o Samoa na le logo call lava ya le fai ona talia tu tatu ini sila nei ya ai fa tai tele ASIATA mo mato wa no ya mesele tautua pe ona e tau long pili e fo le malo la tnu ya ia so tai tas ya malo la vale de fatino fo yo le na au nanga ya awa fo le nei vai tengi mana mia la bana ya tatu tangata le fa long mai watu fo se fautuanga ya mani tulanga fo i taulong atu ya e mese la nei vai te mo le official fa mai ya awa o tonu lava le ngafa male fa pula ino telo meolo mana o mai te sinda ina ya va velongo ya le tato community tato sustai i tula fonu wa mai fa ya tato tui ya no va ve lan tato to militi no fa tasita o te mo asfifi lo fa dai le o kau fa ngo vo ya anti o kau mga vo kau suila o anti ya so tangala vale va tele ya ai si la vale pui lo le tau tonga fitia e to po fo fa tu le tau longo o aka ko le tam fai fo e su engi mai si tu langa ya ele me fai fo na mo mana tu na tu le to fa le fai nga malo ya awani si o vai ngai lau liu ya la to fai o yo le ma lo le tau tu no malo fo ia le ono sai nei tulanga fainga ta ia emis ia o isi api singisi kelenga ka pungi ia forever ia i tulanga le lockdown ia o ia manu ia le tua ia ono le tulanga fo o le tua le fa tua o ia mo le tua lo fa manu le atu no fa manu ia le tua ia i le amtanga o nei va yaso ma mo le sirfia le tele ia o le o se mai ai matulanga o fa alowi loa le tanto Pacific 40 mo le talo fa voucher sa ma sani ia so tofi ia o le o se mai ai ia so nga fua taitasi ia masi o tonga ia so for rain ia to fa malo atu ila ufionga ia malitulanga le unanga lo fatele atu manu ile nei fiafi aftai teata soifua ia Samoa o le o si ile va o le TAUTAI fa atili foi moleai ia wala la foi o le savili le nei aso le foi o le ansauni se ile matila foa ia ai tatou fa heva ile malu o le tua ile ofeloa ia itoenga fo yo le nei po ia male nga ngai fo le mantole la ia mantou i au kilani nei
atalofa atu I ante outou me se lava ia asi o uso foi ia le matua faritua masanga le tama ia fanta tamati le lua ma le tausi ia te sisi le mafuta mai na ia sini Australia e le fa mo ngolo maruti outou ia o le tua fa mai to wiki ia me se to fine ana samia ma le tau mavtanga ia tlenga ia samia Perona le mafuta mai ina Flatbush ia matou ia to fine ia tali mo to ma lava kalameli sanele ia sengia sefo mo to ia ainga Taylor sunga Benjamin ia mavtanga ia le fitalinga I le matua fitalai ia te vanga le misio ngau pule mo to ma lava o lo ngalulu fa vai taimi taunga apu ia ila to fo ile le malanga mai tu o to ainga mai pele ono se ilinga manuia ia au le tua la vea I mo to ia ai mai se o to ma lava lo mafai o na mafuta mai Loretta ale ia ai se fo to fine anga solonga mo le toi mfasi fo toi malo fa anga programa le te ia ia mo se utama ia vaoliko tia yelele mafuta mai ile mo tanga se ngase ina I satu paitea ia me se fo io o tu CV sa ia fa tai le tu o le ua malutia ma toi fa fo sielo malosi ia ono sai io ma fa tu ma fa isa ka kalo ile tu io le fa benga o le ke le afo ilo I fa se ma kai tama tai fo ma ia ai tau fo na fa isa tu tano ia me se o to ma lava to fine fo ia tau e uma o to lo fa ngai male tau singa mai na me se fo si neva marosa ia male talinga ia lo ia mo to uma lava lo fatele antu ia me se fo io le wo ma pa anga tanto to ia o le proclame na le ia songa fua taiao o ni ngalo al falau tele fa tara nonga male fionga le minister le atinu o famuina wang Wayne Fong ia la o kausi ko ia ile so antaiao ma se tatu to ilo pe wa pasiar ka ko vale le mran to fo ile sa no le fionga le minister so o ile so le ai lo ai pe va kupele va tu ia le fa lo tele ile so taya o ni ngale to fa ponga ai mon ni taimi fa mangalo se la manga o le tau tamali ma tu atu ina le tanto maftanga to e fetapa ia e pe au ngalo le ile so taya o to nanga le tanto Blue TV ai mon ni yes pa so fo ia mai mon Tua ma le au nanga remote tau Samoa service station nei tona I matu. Ma tau te utuina lo ta vale ma le tele unisio ma tau au nanga ese. Ai le ngata foile ma tau te sia ke ina fo ilo ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik Pak Olusa? Awalnya telepon, matu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posible dia. Mua, tapi lah ucapan lepas out. Mua, tapi lah telepon ni time out tu ina lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua I fasa ina lo tau maktapa ai no fuanga fa pengi. Ota Samoa. Ore mota mo Samoa. Mado te fia e au na pe mo o Samoa. Aftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Oleh si tulang apa tu sili oleh tahu.
O le lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa suma fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Le wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa whaingo fie a me se le te whelua i malau telefoni tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash o na inu e lor tamao le ainga. Whapea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaptai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le whaamama awenga Lene ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene in mato account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i Lene au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono, po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Whakalopelahi atu, ko e hingoa haku ko Heidi Poimatangi, hauau I Nuselani. Ko e a langa kupu mai e aho, toka whalu mena mo pale tua, leave something aside for the future. Whakalopelahi atu, ko e hingoa haku ko Poimatangi, hauau I Utalo mo tuapa. Ko e kupu mai aho, fulumelie, which means to be kind, fulumelie.